tuli kuno ku Lukangaba site uko tulongani na conference ya Mansa district ifilongani no fyonze fyaba mu Mansa district ukuli amalira ya chebo cha kwa Lesa umutwe tukwete uletira ukwenda na Lesa umuli fiputulwa pamulandi wa kwenda na Lesa ukwenda na Lesa mumifwalire ukwenda na Lesa mumipepele ukwenda na Lesa mufyo twasuminamo ero ukwenda na Lesa mumipepele yabalwele mukupepela abalwele nangu mupepele yabalwele kwena tule ipakisha pakalamba pantu ya masambiliro ile balesambisha pakwenda na Lesa mumifwalire tulesa ngokutira ifufu bena Kristu tuvile tu ababa pusana kuna bena fyalo pantu mufilongano mulesa ngalimo abantu abena kabale tu abena Kristu ifi yakufole fe batule fwala tafile moneka bwino wayashite cha kufwala damage kile pilikulo kutachali onaika na yocho wayashite we mwina Kristu ndo lefwala so na tunonkela mwapa kalamba sana pesa mbiliro ili ya kwenda na Lesa mumifwalire chimbi na tunonkela mwapa kalamba sana mumyewo Yesu pesa mbiliro ili lela ndo kutiro kwenda na Lesa mubunda pishi abantu abengi abena Kristu nabonaika pamulandi wakuya kumipepele yale kana yo abantu bale ifungusha no kubomvya imipashi yako wela malingi ne fintu fimbi fishimbe palese ndapa Kongo imisambilishishe ya chebo cha kwa Lesa yali bafipambili bili kutira umuntu watetekera fifishi bilo tya mukonka ele uti apepera abalwele no kundapa baunda pokwa bulo kumulipilisha nangu kwa bulo kumutwala pachilimba mkumusebanya pabulele buntu alwele kali amkulondera pachilimbo kutira na alwele mumala ele bapasta kantwa bampepele ukute kusambira kwa chebo cha kwa Lesa Yesu aleba abantu abene abale polo kutira itetekero chobena chikuposha efe tunonkeremo mumisambilishishe ya fya bupe fya kundapira ichirelanda ukwenda na Lesa mukundapa chimbi natusambirira ukusambirira pamutwe ulelanda ukutira ukwenda na Lesa pave twasuminamo ifanga ba Christian brethren twasumina mu chebo cha kwa Lesa Bible icyalembwa na mpashi wa mushiro uyo waobelwe ukubomfya abantu baliko kushita yakale pakuti abenga chirondolola bwino no kumfuika kufika na Einstein kanshi tatino okusensenunwa no kuya kuchebo chimbi icho Bible ishasambirishe chebo cha kwa Lesa ipo twashintira pa chebo cha kwa Lesa kanshi ipo tufiri okulanda ipo tufiri okusosa ipo tufiri okwenda fintu vilelanda ukulingana chebo cha kwa Lesa pandu ngatwapingana nemi lanjire ya kwa Lesa twamira njire imbi epali ya muri Hosea chapter 4 verse 6 Lesa lela ndati abantu bandi baona olwakubulo kwishiba nomba Lesa muri umutwe atupere muri uno mwaka wa kutira kwenda na Lesa alefu atuishibe pakutira tuwira mu masambisho ya kurufya mushita ino ya kulekeresha ayaye mashu ya kukoseresha ayo bamunyina abapelwe aya masambiliro kuno ku Lukangaba site Mansa district bala nshenyepo newa chiralondera pali ifi fintu ninebo Simon Tsanga ukuma pachilongano cha New Jerusalem elio chifulo muno mwine mu Mansa na totela sana batemwikwa tupalwe bonse no kukulwa bonse kulesa wa makayonse